Na isa saa yakwa ni saa ile na ndatika kenda nina odhocha then wakava wa muthia wa kilungu kitu vala wesene sa wakatatu kila wakatatu kwambia saa ile ngenya saa itatu twitha twikwa manava then wa Mutongo TV ngwatino ya mukamba twinene ayo lwa maondo meo kwani ya utongo yi ndine so vinduka nitwe Rastas kithuku anzomo na indi ni mwesi ndo twika kila wakatatu winga lekwesu na kwaninga lekwe bivikia na kuunda bye we Mutongo ola wansa kuye kuvikia umundi akuthukuma ngete ata atongo yala wanyuvie na ndo nesi ni waindi 11 ngilile 11 na wanyuva Mutongo wa ku MC ya wanyuva MP wanyuva mujumbe wa county kana ula wetwa woman rep na wavikia na kunyuva senator wanyuva governor na indi atongo yasuma ikismake sione ni mone ndaonda bye we musia yese wona weya ukonetwe ata atongo imagu mathukumete ata kuvikia umundi batiele bakube mye imwanza to thindeni wanyuvani unge munene no tonyetha mawatho ala mavikia na kuonenga matavikia na kuyania ketha ni mavikia na kuyania tutavie ketha mathukumi wonusu tutavie na atongo aingene nini senesa ni mavikia na kukwata otomane waku na mayeka maundu nituonete wesela kilunguni kino atongo malungwa ni enende na ende makavikia na kuthukuma nikenda watavye Mutongo wa moya amulikania Mutongo wa bana kila kindu watu athie ndo eso tweka malelo gukutwe mathukie kibuki kuo sibitali sienda wa nituonete atongo ya mama yosa matambia inde angi mayosa matambia kuvikia umundi kila wakatatu niona asesia fulani maweto ula Mutongo mawetie wakatatu kana ndesa osa itambia na inde nengi we mwene ndi wa musiti wapi 2022 matuko kenda mwai wa nyanya tiwe wesondo keka ndene wonyuvani tumotumani ili tatu kenda mwitano mitandao Facebook ni Mutongo TV then wa Twitter @Mutongo TV ke @Rastas kithuku #ni amuka na ndene wa YouTube subscribe ni Mutongo TV official na yemwe kwa yemwe umundi twina mweni wa vata muno na witha we mumanya nikenda wesaithia ni twatambania imwe ende na otumani twende na kilungu wesaithia ni twendanya imwe twatambania mwene ngusoma motumani menyu otonu mukutha mwende no matuma na ndi vitikilengo kethie na ndio thocha ndeni wa studios ya Mutongo TV wa mukiata na mukanesa na ni asanda muno nundu wa kunthocha kibindi ni kicho mundu usune no tani munene bio nundu wa kunenga mwaliko uyu ndi kalibu muno ku Mutongo TV na indi twasiane ngwatani ya mukamba na yu mwanani wako na ndeni wa kamera eno osise na we mutavia masieto niwe o na we kaata mondo ne meko ne Mutongo ni kenda twambi ene ndingwe ndo mukethia kiokoni kicho mundu ni kwatie mwa mukanesa kwa masieto ni tawa Dr. Peter Mulinge niye niungamite skulu ile kuitwa Aslid Institute. Aslid Institute tubundia nasia utongo ula wa kuthukuma mwene nthi no mwisi kwi matongo maingi matongo imakwiyendesia lakini hivye tuosie kilungu kiuna manosu wa kwenda kusomethia mwene nthi utongo imuseo ula wa kuthukuma mwene kanola kwa kisungu witawa servant leadership yani utongo iwa kuthukuma tiai ni kutongosia we muthukumi ukesa kwithia thanu nu utongosia no mathukuma ti utongosia no yithi wanue ala twita kwa kisungu boss wo kana wiseithia wimea ikai uyu no muyika lakini twenda kutabia mwene nthina tubundia cia ndongoi undu mailile kutongosia makithukuma utongo imusio nula Mutongo yutongo asia akithukuma enenthi ethiwe bakubi no ethiwe akiusika nao ethiwa ni maundu makathima kekala nthi makabanga mu maundu twikata na indi mamina kwika athinenga enenthi mwana wa amakulia makulio yuise kwithia enenthi ni maliko kulio lo matongoisie makulio muradi uyu watumio taendeaniki kana maundu ala na mwathie nene icie usuni wo utongo yula tuwita servant leadership now servant leadership yenda kwaka enenthi ti mundu kwiyaka we mwenyewe nondu kwiyatongwe amwe momese kwiyaka nondu alika akalika na kakali okaini aletomio example yesu ndio ya alika
akakwana sianga londo kwenda athowe no akathowe na aiki attend wiza ile ali kwa ground kwanza na madelu ndese obya athowa ngali ila nene so kima maliko ndaka amewa na indi mwene ndaya na unyama mundu kwiyaka bandu bakwa akamwene nene kalivu muno anainde tuli anise mundu hapo ko ni otongo yi nondo twelekelosa kwa nini anonginya tukamanya atongo ya lasio tutambito vikabawe kimanisho kicha Aslead Institute chambe ya indi na kielelo cha kwambiwa kwa kimanisho cha ikima nambisi kimanisho kiki mwaka wa 2011 mbe nambi US kula niko ne kala onio skulu nambi isa kusome di andu makukubo wa servant leadership na no na maikete kila monobio na ningo bindisyo na ni US nambi isi kwenda kubundisya andu ala methe awa tia tongoi lakini enenthi nundona kila bandu kuyo enenthi kuyo ala mabinewe na nambi kumabundisya na nigo newe na kulia lile okinduki ngatwa Kenya ngakitunga kwito ndetio kiseo na nambi ya koka mwaka wa 2011 nigo nambi ya koka na nikisomo kiki ningisomethetie almost county 11 cia Kenya ni tuendete Malindi, ni tuendete Mombasa, ni tuendete Bungoma, ni tuendete Makueni, ni tuendete Kitui, ni tuendete Masako na tukethwa na nguthu ningi muno na tukathio Masai na tukathi Taita Taveta o tukisomethia obo na tukathi Kisumu o tukisomethia na kundu kula kuonthe ni ritwe ngitabani ni nonete andu mayasi ai hokindu kiki ni kisio te kanicho twabundiwe tene twitha twakibatie ngolu yakwa ya kwambisia o servant leadership ni kwenda kuibia mwene nthi na kubundisia mwene nthi oni mutongo iwe wa ile losakwa na kubundisia atongo yundo na momailile kutongo esiando maundweli kubundisia mwene nthi undu mailile mni mutongo iwe wa mailile kusakwa na kubundisia mwene nthi utongoi na kubundisia mwene nthi undu wailile kwikala nthi na kiongozi ile twa masakwa na kumakulia mbona we unduyu ni watu athie na ndwaika mbesa ile cia serikali tweigwisia wetu like idisieta wa CDF o situmika hata ni kana wise kwithia andu mama natlili ni mama nakana mutongoi twa musakwa tukita ni tumwandikite tweko mutuma vandu akatuthukume tia tuina mwandika ni kana wizethia atutwa ngombo nondo nithi tumwiba o mundu usu tutawiba governor wa Masako ndaile kwithewe yani na paiye mundu wandikawa amina kuandikwa akatwika mbosi wa ula wa mwandika niwo kitu na mina kuandikwa nika mahitaji ma mundu ula wandika kana nenda nika kwenda kwa bosi waku ulokuandikite kwa andu atu sakuite ethiwe ni mutumia wa kisio ethiwe ni chief ethiwe ni MP ethiwe ni MCA ethiwe governor ethiwe MP andu asu onthe maililo tuthukuma ni ithiu anene make ona musumbi tailile kwikala nthi tukamukulia nienda kunenga ngewemwe ni kuya US ni noni andu mea wasakuitwe nthini wa sitila ne kala na etwa niende thewa itu kwenda ukekala akulilwe makulio ewa unduni watu athie watumia utatuika iki unduni watu iye watumia utatuika iki na niki kitumi we ukwenda tu usaku wengi nunu ndwaika kwa isu nizo nonie mwando maitu makamanigwa hii tio moive na makaeko kengwa na tusilingi twili makaeko kengwa na tusilingi 50 makaeko kengwa na kuiwa mbobulo nundu juye bindani yute wandu yu andu amekwa na ibela ni maendie kwetie ibela na kuwania chao sikukuwa sio liwa sikuku na no kukengwa mundu uyo baikindu anatwa banyakesu kungolwa kwa ni kwenda kubundisia mwene nthi na ti kubundisia mwene nthi eweka ona atongoi na bongimeta ngimea we jukumu yaku
ni jukumu myao kwa andu au mausakuye nundu be kindu kimwe andu atongo ingi methitwe mateuma na kana utongoi wisindu ile na nikiki ni chongwenda andu mama neo mundu usu na ngwendo matabia utongoi weta sindu ile weta kiumo no athimo watongoesya andu mangai andu ala tutongoesya ni mangai nicho ni andu adlele ikakwasi andu ani makwa andu ani mangai ngai unengete umatongoesye tiwe musio kubituka andu ala mate atongoi na tiwe musomu no kana tiwe wise kutongoesya muno lakini ngai ya ubadha utongoesya andu azu na hethi wandu azu ukamatongoesya nai ni kiumo kwaku na ciana ciaku na generation yaku ethi wai watongoesya andu anesa kwaku no athimo na musi wako kwa kesi ndu ini cio nenda kutabia mutongo inga mwe kindu kiki unosie kau no kitania kina sindu ile na nicho mundu zungwenda mutongo iwonde amane we chief we mutongoi we to mutongo utongosi andu sindu ile sikwetelete be waku wathimo na kiumo niwosa kwa wenda wewa wenda jao na ni muvya muno wesa hethia kwi atongoi angi moya mbesa cia mwene ndi kuazu imwe kwa imwe azu ni kiumo kuya tikoya na meo ya komi ya Biblia ni lete na indi tuova unde ni wa utongoi na ndo masomera cia kuvikia oyu ateto sisia ila wokie na chova Kenya woma US na ndo asia muno ikaleta US na wachambie kuboka ba Kenya andu machosi ata ni jozwe na saka na vethiwe na kila kibuthia nze no betha na kibuthia kwa kindu kikwambiwe ni mundu yu ningwenda kwaza ila na kibundisi ambe kubundisia kwambe na bundia cia kambu kambu ni bona bundia cia na yungi bundisia ngavana wa makuene egwa ipape mundu umete America na na umbano wa anayuoka oka nikanethukisie na kila janzani cia kibutha professor governor okie kaile nthini wandu ethukisia na ila wethukisia ambita na mina ambia lili ndakitali mulingi kindu kiu gusomithia kisio nundu yisi nyina ambisi kwa mapastors ambia kindu kisio na teacher mapastor meoka ona itwe nenthi as ando masiaza nitukwenda omana kindu giki na ngulia nikenda ambomanisie athukumi make muno ma ministers ambia ningwenda uko tabie kindu kicho tongo yuyu tabania executive ya kwatima ministers na ma CEO na ma directors na eka ameta ila na ndie na mabundesia onde maisie kindu kicho tokwenda ni mbewo sa kuiwa wa amina kusakwa usakuyula wambe ngili ne 13 ngili 13 dai ngili dai kula ngili na 15 iwo to hapa na miaka ile yua kidani na aya na mino lakao na yuambe ila wachendie muno na andu make onde machenda mambia kuniorganize meetings na trainee kibutha na munini wake Adelina Mwau na ma ministers make on the mitheneli asioka ndwa ingi na mbako amekuita sub county administrators na my directors on the talk na kila ndu on the mo kama asia kindu kigikisio na yutibone the kindu kigiticha pastor ndu kibutha wandabia kuambia na kutrain ma pastor nyina ambia kutrain ma pastors na yu ona muingo na train ya ma pastors yu ibona bindize na the kindu kiki kibutha ni challenge ya teacher ma pastors ona itwe ndeto kwenda mana tiwe na umie kuku na the ai na yu kindu kino ni datobala na cia iwe ngona nyenumete kuyayata ndalani kisiki na umie na somie school wa kwa Kulu primary school ulawe we maboloni I think ye sublocation na thino na no to andwa
andwa odongo hivi no kana me no ni mubundisia kindu keke aina metekela na twa mabundisia twa thiubundisia bandu bweta kwa ndolo bandu bweta maboloni na kisiki na machosa na bina mwingi muno bio na wendi machetekela na ni wisi kuma kisomo ni chuchu mesongulia na mazo oyiwe ni chao kitona kisomo kitona tutediata nambia twambisie cooperative society twambisie cooperative society yeto kwa maki na omondosu twina over 100 registered members nundo aja ya servant leadership niku empower mwenendi kana kunenga mwenendi vina wakwithe ni wambia kuitegemea na kuminocha kwa uto na meta ndena twambisia kwa maki twambisia chama kiu cooperative society yeto kwa maki cooperative society na matethesia kwika registration kila ke umundu zume na certificate na twabingwa account na twambia ku recruit members na umundu zutwe na over 100 registered members na thingi twendete mwi wakatatu kwa unikithi twekete kibata muno kakanita nitakilazo ngubeta hot cake na ende mwenda muzese nende no akilungu ketha wine kulyo no wiki na kwenda wetuma kulyo yaku akwesela ili tetu kenda imwe tano namba utumane mukuve na ndeni wa mitandao tu live ndeni wa Facebook na wakati ukashare video esu vaundeni wa live na wakati utumane wa kuvone nguona wati utumane wa kuvone nguona na Twitter ni @Mutongo TVK @Erastus Kithuku hashtag ni amuka ende na utuma utumane ngwetha ndima sisi otwende na kelungu twena ke Dr. Peter Mulinge na Olani Mungame wa kimanisio cha Aslid Institute nwavikana kutwele chondo mambe undu wambe na undu wethe twaivunde siandu na kila methe wa maivunde sia nangolu iyo kana kielelo kinene cha kwambisha kimanisio ki na indi bwana Mulinge tuwa umondo ni kumanyithania utongo yi maundu ma servant leadership no atwele chondo mwekie makueni no thawa kwatie buso ya anondo watu yano tembete kitui na masaku nithawa kwatie buso yako kulikana na utongo wa county ya kitui na masaku otondo ukwya makueni na kweki nondo makueni watu yani wasomelisie the rule of the executive alani minister ma CEO ma sub county directors vamona governor mwenye nondo ambia governor ni wokia umba nono wako nithawa county ingi na pia wakwatie mwanya okay saidi ani walikana na mona wa mavundesha diambo kwatie nthini wa masaku na kitui ndukwa nano kalina siokie ne kala ko permanent lakini niniende yukwende ya kumanda nzia sia undu ndona kwete kisomo kindi ne wa county government ya Kitui na ya Masako ila tunaenda graduation ito matuku mengwelea monza mwe wa katano nundu governor Kibudha Kibwana ni wona guest of honor keynote speaker anaise no kwenda kwita kukumeta 300 nikana meka lenthi masisi kisomo kiki undu kitona kulikandeni wokamba nundu ngoya kwa yina wendi munene wa kwenda kuivya akamba na kikakwata especially ana siasa market kila kindu kiki nyenini sene obendwa nundu ndile ingibende ninge ile siambia kwa abduct like ningo bindesia nginena ndeni wa America in a political arena kana political kikaloki mcha ene siasa mambie na negwa maiki sangia muno maenda you leadership ila kana utongo yolo wuthi kutethia ndi siambi ni utongo yola wa kuthukuma mwene ndi andu ingi mekwasia ni servant leaders lakini wa masisia no kanywa mekone nundu servant leader ni meko tika nywani nini kale itongewa o some politicians kanana and siasa baadhi nyeni ni servant leader lakini wa musisia meko baiye ni kalite na mwanasiasa mwana ambia kindu chui ni chendete muno na nye ni umwe kati wo lakini na dhima mundu no tialetie kwa uni niende ku
o kuthuga thuganja kuna no kuona no kitha we kwata mwana ese thia no akomana na atongo yasu ketha ni mwithukisi ketha be mutongo mwa muthukumi wa county isu na afikiana kweta no akafikiana kwitha ikata ai neno na aswangi amya kisomo kibandu ikata mutonyo oteleka nondo yutu we ne yulo agawa na kibwana gavana kibwana no munyanya tukomanite kwa ivinda yasa na gavana kibwana ni umwe kati wa amagavana ni withitwe county ya Makueni wetu tayo tongweti muno then one day to Kenya no with the kisomo ke atete senze umwe kanengi and then wo thukumi wa county ya Makueni nondo kwetwa county ni wo tongweti katika amagavana miongwana na Muonza tikendo kioke nini no ni wachosie bio na we actually ambiye nesa twina ke ambiye mulinge kendo kiki una twete ya Makueni nikina ndethisia muno especially kuthukuma mwene nthi ila umita muno public participation ni wa myambisie na ya myambisie nundu wa kisomo kiki ni wisi no kwate kabyo lakini wisi kabyo ka tika noe kwake nitawonie kana kisomo kila twakietie nitacha noye utongo wa public participation kukonya mwene nthi wisi ya mwene nthi nundu ona yuyu tubangite actually January ni tubangite kwambise yu kwenda yu village Makueni on then ukomombania tibi ka mwei wa katano nundu graduation ile gitukeke Mei mwei wa katano matuko miongolea Muonza iwe tukethwa na twina mubango twina akenike na to train you ala community development officials as you mo told you developed 720 ni mo told you so mithia bandu ba miyena nikenda makikwate neza na wize kwithia yue mambi ni twama no uthukumi wanzi kuthukuma mwana kou ni wachendie muno na we ni wasia ona kuza kuini wake no ambie kindu kiki wanzomedisie watu somedisie no kina changiye usakuini una video wa 2017 nondo ni governor tamu akele yo ketwa mina na indi ni ona kindu cha bata muno ni wo ine graduation ki manyesho kiki ya baba Kenya na uyu nitamu graduate kwa ivinda yanata you itunaenda graduation na mina kwa sia mwei wa katano no mwei wa 10 mwei wa 10 no mwe yothe le matuko miongolea Muonza ni otu na our first official graduation ni mita official nundu as lead we are certified ni NITA National Industrial Training Authority ni kana to train leaders to manage skills kana ndizikana kwake kama nola itaotweka tumanenge utweka wa kutongosia cause itu sio ndesi ni utongo ko to manenga auto cause professional skills ni kana wize kwithema methe wana ize you twethe wana graduation yesu emwe na iso kisomo kitu ithe tu ye school tuenda pala mwene nthi ui no sio kadesia nesa kana bai bandu mwake temo kazi ni school ni tuende kwaka wote twina kiwanza ni twanengiwe na twina kiwanza kinene na twina yeme nene lakini yunundu ni kana tufikie mwene nthi lilikana kuya hii servant leadership ni goal ya nene ni kufikia mwene nthi tia tongo imeoka yuto abanga twithia wana classes pala and either class cha formika kambo either twakwata andu mekwenda ku train wa kambo twimea tukoka kuithie nyezi ninye ngoka ku na yuto ithi tunethi na ila sita tu tunethi na class bandu bekwetwa Kitui count tu na class na twina class kingi kambo na twina class kingi matu yuko ile tuenda ko lakini muthenya wa graduation ndema yuka ba wote graduation tweke ya wote nundu ba uni wote na kiwanza kitu na kisomo kitu kikuamie na ni kisomo flexible kana kila pa imundu tazenda so nundu tusoma masabali oili kwa mwei sabali oili ko kila si umaile tusoma muthenya omwe na si umezi adala tu idie like na mundu nitumunenga ya material ila ukuthi kweka
kusoma yitu amina kumusomethia etha twamusomethia ila tumita stewardship tugetazie stewardship tetha twasomethia andu bo stewardship tumunenga mabuku akathi kusoma bo stewardship akasoma within those 2 weeks na isunge ya makulyo meba na twakomana tuithi module inge twina module 8 ku kila mwei tusome that's module ile na ndeo kubitha alam aingi alama na kisomie ningubindezia mundu mukomotho kuma kwa charity ngilo Kitui county mundu mukozu anambie kisomo chwicha ni wama na jundu wailile kuthukuma mwene usini mutongo ni usini mundu uthukuma county uthukuma account na wa manyondo ilo uthukuma mwene na ke pastor ngi bishop ngi anambie nundu chakwa tia ikiba thukanitwe ningi ona pastor tio community leader ni mutongo no tongo esia andu ikanisani asune enendi bishop ngi anambie teka kisomo kiuni wakikwatie young pastor ethiwa mutongo wikiba ethiwa ekite maundu mane na ethiwe mutongo museo wenene ayulwa kekano aikwatie mundu munini ni mwitha na miaka ila mwikite mbukasia miaka eno pe miaka ila tutasomethia pe miaka ila ni peno bathukanu wa miaka kana ni miaka yonde no ni kumilila mundu la ni mutongo wibandu na kimwenende ona kimwene ndino guo kimwene ndeta ko utwasia mundu na miaka 18 no asomethio yuni kwambise program ya ma youth actually youth niyo ngol nene muno ya kibutha ise kibutha governor kibutha yendete ma youth muno bio anaambie yutwambise kutre ni self program ngi now ya youth and ame 18 na ame college ame colleges ame universities trauma youth nenge asuna motwambie masomo alright na ndi mwendo muzese ndi ndino wakilungu ni wati nwende no tetheka na ndi ni ndo masio mono twina ke Dr. Molinge na ulani mungamisi iyo and president wa S-Lead Institute masomo dasi ya yolo maundu ma otongo na niwe no masomo dasi ya ndi pamwe na atongo alama tongo na twine ne yolo atongo ndo kese kulwa ni kana twende na kwitha kukula nya imo atongo ila twanyuvie makotho kumita na tunenya yolo wa thukumi na ndi unene wa mundu ni kumanya mutongo musio we mutongo lo asuki wa nyuvie sorry ni musio mutongo lo anyuvie ni musio no twende na kumanya mutongo musio na kufikia bau niwende na omanyana no kita tutavye we mutongo musio aili hata ana either na quality siva na atongo ala makenga na wakabina katwendete campaign ni mamuthemba wiva alama vikiana kwitha mai kukenga ku mwendo musese ndo vikiena kwitha wele kone nani twinena na kunene nono ndienda kunena ni mweka na ndienda twinena na atongoi nenda wisethia ni twanena ni ivyo nde twi mwamba twi ngwatanio nondo iyi ni ngwatanio ya mukamba na indi wisela ile 3 kenda imwe 5 ile 3 kenda imwe 5 isine namba otumane mukuve na vaindevi watu motumane wa kuva imbesa utilwa tafadhali kundo kesa ona tabeke ndo utilwa tuma motumane undu utonya kwa wingi pyo na watu mameanata nduitilwa ndavye mutongo wa kuni wiva athukumite hata na oingi kethawe ne kule kwa Mulinge vikiana kwetu mavau ekulyo yaku ngitha ndiye soma na ikusongea no ndo manya yolo otongo no ndo manya mutongo lo nyuva ndo wile vikiana kutuma utumani waku kwesela ile 3 kenda yemwe 5 na Facebook ni Mutongo TV endo like page ito ni Mutongo TV sino page ito na page yakwa ni Erastus Kithuku Wanzomo na indi page swile Mutongo TV na Erastus Kithuku Wanzomo enda utwate kwa ndaya tina like na follow esaidi ani twatamba na imwe and then wa YouTube ni Mutongo TV official subscribe na then wa website www.mutongotv.co.ke na indi Instagram ni Mutongo_TV and then kutuma matumani twende na unenanya na Mulinge ni sio kwaku otono na tuwe mwene ndi ngwitha yumwele anja yulo otongo imusio yu nenda mwene ndulo seise mukamba muno nese kwa inge mate yakamba maseise mewe ake kamba ndo Mutongo TV vikito kundu kwingi ngalekosia Embu ngalekosia Kirinyaga na Kuru Eldoret kwa ndo inge masea yaona mate yakamba na nimethukisia ana makaile wa mondo maingi ina ndo tavya moseisia ailo manyata Mutongo yola musio asa jine kulyo yebina kumana mundu nundu utekalaniti na mundu numumana lakini kindu kimwe ndona kwa Asia ila tuuthi kusakwa atongoi nitwalilo sisi abo mundu uyu
nundu mutongo idauma ape bandu wai tiwo for example yuta kwandu makalika ko ndeka ko kila tu ndeka ko kila ukazi uko mo ikuthuni ukazi ndo sube bandu nai maybe ana headmaster wa school maybe anayo o sitting MCA kana MP kana council kana yo nayo manager kana naongamio parastato bandu kana naongamio yes kindu kila ni na kindu kiki I think ni cho muno nonete ko kwitu Kenya tutachunguza tuichunguza mutongoi tukamana we mutongo yuyu kindu kila unatongo esie kinabwata tukila mundu okilazia ningwenda kibila tukazia atwetembeze ni tukazi lakini tuikwamba kwika aje kwamba twambe sisi ho mundu uyu anatongo ese chao ni munanda wa ndibo natongo ese ni anai manager bandu kana mundu uyu eza ilo tunamuza kuyedhi wempi anatuthukumiata yes onabalo onongamie onabalo hata po anaumiata nundu kuyandwange mana endie moya mafirisisha company yabingwa yabingwa company ezu na mundu uzu nundu nonoye mbesa nyingi ayuka kutwitia kula aitunenga yana kana iwe imwana kalobo kana imanenga shilingi 50 mbesa isu ni lonoye niendo kukulie emwe obe mundu enda umanda we na mbesa aje we manda na we ane kwatia muno goal yako manda we jambe onetha we na passion kitha mbesa kimbesa lakini yu andu ame kuko kumanda we na mbesa moka mbesa hiki niki yeah andu inge mayekola lya yekoli yesu andu iki tuyekola yo mundu uyu na twidi to mwandika akatuthukume etwete mbesa yake mundu imanda we no nenga na mbesa yuko unitwa isi ndu imo twalile kalatike kuli mundu uyu pandu balona thukuma bana bwata kana kindu kilona tongoze nikineanie nutsibe kula kuyana ugezeile kindu kiki kweli kinaina ndongo iki ndo chambie tiwo ake ti akili lakini eno mundu uyu wambise kindu kanae waandiko ni waandikiwe naandikwa ayuka aitunga kindu kiunthi ewa ni endi master no gendeni wa school yene miniziko ya maana hata tuyambia kwata 120 yambia kwata mundu uyu ayuka kutwitia kwitha MCA kwa ene ndema ilozi ya kindu kiumu ni mailozi ya kindu kiumu wa muthuima nesa mutongo yusu muthuime mukamba ni waenda kuthuima na athi kuthuima ni wota report nzio ni wona kindu kigini kisio kana tigezio lakini tu yu kuthuima atongo yaya ona mundu yo bala umete nundu aingite ngima yo kumo kwito mosie o eriela tumese bio tuikwikala thiru kakulia o mwana ono kututu MCA kweka otuzizie choni chao nekie kwake au kwake background bebe ngwata niombe wa family yake kana imana ikite nundu mundu usu ethi wana ikise family etha ndegwe na inya ethi wandegwe na ya kwazania moka na oneka ona no kwitha tegwe na inya mundu usu wotukuko tutongoesie mundu usu tiwotongoesie ku andu ni twalile kuthuima mundu uyu ni tuigwae na maskando manene nthini wa silikali nundu kwi andu mundu uyu mekule kula already mena makwani mongi baya EACC imasiisi ndisi ya na keobo na mundu uyu no kwiko utwitie kula mundu uyu no twise CDA vandu wekie na integrity yake tinze na kindu kila tu ni bundi asia monopio nthini wa leadership na niya ene masisi na masakwe ni issue ya wikiku yes mundu uyu ni mwikiku nundu ila twamino sakwa mutongo itwa munenga thayu witu andu kindu kilandu mataelewa wajua mundu amthi twamunenge thayu witu kikwesema thayu witu wa ukwati witu maendeo maitu uima wa mwi ningi uima wa mwi ndukumila na sibitali ndawa uende maendeo maikumela na kuteme walelu kewo ku inasindu isu itwikitha cia thayo ila twaminio sakwa governor twitha twamwia osa thayo witu utongoesie
neka ngutai makosa la tuka muno ni kunenga thayu witu ingei ni kunenga thayu witu akengani ni kunenga thayu witu abutani ni kunenga thayu witu oani andu athoku na wona twanenga thayu witu nundu ila twamina kuthi kusakua twitha twaciarĩrĩrie we nina kunenga maendeleo makwa nuo kathi kumbĩtĩcia mbeca kwa serikali nuo kamonia nzia ciana ciakwa ila ngwea cionthe ciatia matambia mako na indi yukuona twae makusa kuu kindu cha mbere kila na ile kwia mwene nthe tuizica kuwa yes thuima ici nĩyo ndeto yu thuima mundu uyu ukukwitia kula thuima mundu uyu wambio mwete mbesa wambio kuka ku ikundi ni ise iveti kwezi kuko kwa mwete sikuku thuima mundu usu na ethi wani mundu usu undu kwewe mwanie thaila wakwete lakini ethi wanu boya au iboya ngai kwe wengai ndongo ese ni mane ni kiongozi weba na ile losakwa yes aya twinene yulu otongoi na taithie to maunduni anokwa ivindo yasa nondu kukwatangana na andu asu kwa miaka esi onthe kuvundisia andu no nginya waketha na experience kana otweka muyanu na kumana undu maundu maende ndi itu ya Kenya na muno elembeta ni itu kamba wasi elembeta itu ya kamba watu sia na medho makunesa weona otongoi wili ata wakamba witu yuko neno kweli ni nduisi ni dhitwa nginena na tongoi ukamba twina thina nundu kindu kimwe tuina ngwatanio na ila ngwatanio ya paliyo tongoi ni wigwa andu mayasi atlele andu ala tuneana angie butene bendeto ya nenangawa ya siatlele na kina mulu na kina ngei na lama ikuma siacha kimwe kiyuanda newo na kwa Kiswahili mayasi atlele umoja ni nguvu utengano ni udhaifu yu mathina maingi mokamba ma utongoi maumie ni utengano kwaneka nenye ndio bidha ukewa my friend ni munana wa kibudha ke bwana asetu ike oyu ngavana wa Masaku tweke oyu ngavana wa Kitui tweke oyu Kalonzo tweke oyu Muthama tweke oyu ngavana senator Mutula Kilonzo munana wa tweke oyu na keigusio yu andoya teka ni moka bamwe na isu niyo mboya yakwa teka ndongo isitu ni kwata ni abantu bamwe na mayasi atili twambe kuekana na ndisi unundo no meta selfishness yani kuyenda ekatunga meimwe tukwata ni bamwe kondo wa mokamba umundu sumu akamba makae kwatania kindu kwa maketha me kindu kimu na makaungama makasia lele uti ujali nyeni ngaba na ati ujali nyeni chao lakini kondo wa mokamba tie na kondo wa thia mokamba ula watunyuvie ekaitu kwatane bamwe let us put aside our selfish interest tukwatane tidi wati kindu kimwe ukamba ni othi lakini nundu wa motilikangano ngavana wa Kitui endete siake nena kanyo wake ngavana Mutwe nena sindu siake ngavana Kibuthe nena Kalonzo Musyoka nena Muthame nena sindu siake institution ndongo hii ndongo isi inaikanite niwe sikilazi uka nikau kukitana na maambia kukitana resources ila twalele kukwata from the national government yitileka nenge wenu ona t from national government ona afadhili manza komoka kuinvesti pando pando beta batena ngwata niyo na nicho kuona yuyu kundu kulandu makwata ni temwe malelo imaseo kwanza ukito malelo kukulia ni lelo wakuma at river ko conjunction wambi wende
2017 kukulo yetwa omundu zueba na omundu usute kandwa ma kwatanie tia onde me ata no makadima make kala musube makamwia babe thina lelo tu ida tuseobiwe na malelo maingi ondo waselelo wa Kibwezi Kitui lelo sino na ekalile muno na kuvikio monde weyeso ovika destination bala wa ile tovika kuya vela nundu mundu umwenda kwiwikaniwe nyinye na atumie lelo oka nono lelo sto weta yuwa Kibwezi Kitui waambie vinda ya Kalonzo vice president gala mwendwa tene miaka ya mutte maybe yange mateasia ebinda gala mwendwa ane ndewesio na wena adala pyo na you know wende pesa malelo angi ukambani be livoti tube ngawatu nekyo anakue lelo bwa amonda lelo main ekangu dai bandu bala okay mali no si yaibie okay emali lelo kwizidi andu maina angwata neo ano lelo mutitia ile lelo mwasa no lelo kendo kini lakini ni lelo udhe na siya kamba kila pinda ni woka kuna siasa ni woka kuna siasa ni choke the jeti would you imagine kaluka kaka kuwa ba masako mpaka junction ya River kakuwa miaka ingi 5 yutuetelete yuwe kangu tabioloko ukuka kuitia kula munene loko kaiti ukuitia kula ukakuitia na leo hii barabara nitamalizia na mundu wakwitha tuikwata nite mundu endathi kaindwa newa akethikie bua kaya akoka kaka manyumba manene tukambio muona na kangu tabi uti wotongoi keni chokombe withia wongo usuni otongoi usutuweta otongoi usuni otongoi usu akuyendesya wiki wewe kana wise kwithia bano nye ngwania manda kitu tungite akamba itina amweta maenda amathaitho ni enendi na ekangu tabie na mwa andwasu na nicho kitumio kuona ekangu tabie mwene nicho kuona na edwa atongo yasio mambithukizie mundu akokilao akanya mukamba asia baia na sisi uko ni miaka yana itatu akanya akadela tondo sabunu dela mundu ne kana asia lili mundu mukamba ula ukokila ndongo yile kokilo kamba ndi mwana dika mwana no nikalite ngono maundo na no nitembete ngona maundo gwe wa kutembea kwingi kuona mengi na nini somete na no nikalite nando indipeke ndukume na manie ndongo yila ikokila ikwatani akamba ndongo yesunga yakamyokelie dibasa ndeni wa Kenya no aha uloko okelo ete akamba pamwe kana na maundu makwa yune ndo kwatani akamba onde twithiwe kindu kimwe ate umando kumatongo esia lakini amakwatanie twithiwe kindu kimwe yes na tunene na wasio yakamokelia abasa lakini ulamu itongo yasia mwenyewe akazi ai andu nombaka uisende nito kwenda kuthaithwa kuna kithoi akathela hata sabuni inondo wasisia tutewa tamasi twakwo amwe mabelile ino tumesi ukewa ngania akono ya kanzala miaka ya nabu ende wa musisia oyu onatongo wa atumia mandoa nyumba 10 atongo yasia akozi wabelile nje wa kamba mayasi waigethi ende muthenya umwe ukoboya kamutu nikino kithugu muno imotongwe esise muno nagumo enendi ndoi matongwe twendena na atongwe na ende mwenda musese wendena na kuonda bya atongwe makuma kuthugu mitara kwesila ili 3 kenda imwe 5 namba otumane mukuvi na mitandao yite ya mikumukanili be atongwe ni sema kusia isi na ni makwenda umatai kabina katwendete utetini akwe wangi ni mutongwe indi ndanyuva ndo kwenda olika ni aspirant enda kivela ni ndo kwenda olika ndi ngoteti na ndo mama thembo so ni makwenda kwiwa kuma kwaku twemina no tutavyo ndo tonyo kwatikana nikando sethi anu atethi ando ingi yukwa oyu ni ndo nene na atongwe yasuma kweti vela na alame ivelani yulu otongwe musio kabina katwendete utetini wa 2022 yu ando alame kweti ivela be kindu kumwenda omutabia na nikana ngolwa kujambe ni wiche kibila ukathukumeando kiuni chichambe withu we muthukumi wando na kindu kila kingi ni uyitsa kwite kuka kwite kibila nye mwenyewe
ni ngwenda kutethia atongo ima ukambani ona lame ko magavana ni twikala thi for example twikala thi muno na kibutha na tukayangewa na ngamutethecia thini ngamumenda ngamukochi thini wa leadership yes na andu alangi mukwenda nye ningwe mpeki nini ka coaching of leadership na nini ka mentorship muno nini ka coaching ku coach leader undu utona kutongoesya na kuthina kithini wa sabali isu ya coaching ko kilando na kukulia andu ala mekwenda mekuwa unkuwa clearly nukwenda kutongoesya ni wa undwambe isilia lili weni ikulie imwe na kiki ni ikulie ila ngwenda wikulie oni endo tongosya niki why do I want to be a senator? Why do I want to be an MCA? Why do I want to be an MP? Why do I want a governor? Na ikulu you everyone doing na answer we nayo ningu utethia nikenda utonomana nundu ikulu you utesungitwe mwenyewe nikiukwenda utongoesya nundu utongosya wingalama nuibangalama na ethiwa wenda kutongosya wenda utongoi ni kana wone ketaumia lai kana unewe o security ila dumeonewa kana wambie kwenjoi privileges ila dumeonjoi isuti yongolu yaku na niendo kutabia ethiwa ngolu yaku ti kuthukuma mwene nthi na wete maendeo nthini wa kisio kila kuungama na wete maendeo nthini wa ukambani then ngolu yaku ti aligned na undu ukwenda kwatia maondo ange motongo ini na naende mailili kana utongo yuka maondo eli kiumo na wathimu aithi kwetia uyambia kwetia yes yambia kwetia mutongo yambia kwetia MCA yambia kwetia okelo kwetia umanetsi ndu imwe na kindu kijo ngwenda utongo yi weta sindu ile kiumo kwa kuna muzi waku wathimo kwa kuna muzi waku tondu Joshua weya na Maisraeli sakwa ula ukwenda thukuma na kwani sakwa uitwika mutongo ici wenda ukatongo ici ukwate kiumo kanoete kwathima aya niona masame twe matonye muongo kwana tekesu nini tielenda tekaileu nenda tuminukile nienda wambo tevya musesya undu utonya kukwatika na undu nisevya ingi makwenda kwitha maitethwa tutavye undu utonya kukwatikana etha mwe mitandao ni etha be namba ya simu isevya andu ingi ni matethe kakavina katwende tosa kwa nini ekana mbodabia mwene nthi na ngitabia kiongozi uziesye nutona kungwata kumbikia na namba ino 0729292265 ningutungilela nke wakikamba noti monza ile kenda dhandatu itano nutona etha ni no yitwa email nutona kuniemia na pmulinge@yahoo.com pmulinge@yahoo.com nutona otona nthini wa inenge kuitwa website www.asleadinstitute.com dakanoka ukataiba asleadinstitute.com na aba no tukwatie Facebook ni Aslead Kenya na aba uthi utona kana Peter kana Mulinge uka Google Mulinge naomba ni activities mbau kila kingethi wawe bandu tamatu no nitukwambisha kisomo actually wakatano tidwa lodge class cha wakatano okay wakatano chuma keki okay tukwambisha kisomo bauno okay bauma tu
na pe matube kanisa ikwetwa Gospel Outreach Church itina wa bus station yebau no uko katwana Gospel Outreach Church nibo tukende wakatano kumela saili tuyambisa class no ukiokanena na kwa ni wakana ni ngwithwa ba wote ni bongwithwa na watu ngikomanite na ndongo yingi ma pastor na community na mongi matabia ubo wani ni wa class juju pau ikanisa ni ya Redeemed Gospel Church saitatu ni ngwithwa pau machinery pea my representative na mekwithwa mombanite wakatano ikanisa ikwitwa Revival me pau na maketha mombanite the one ukwenda details ningi no nguni simu ingi 0729292265 na nikenda ndo no kwelesya maundu azu mwene nthi kana mutongo mutabende to ya muthito mine nienda kwia kana sakua kutongo ula wa kutongo esiani wa kuthukomando na withi kwitia kibila ikulio emwe nye nienda utongo ikwa kitumi chao na ngolu ya kunene muno biu ithi wathitha ya kuthukuma mwene nthi ingi ni tayari ku coach andu ala mekwenda kuungamia ibile cia MP cia ma directors whatever kibilo kwenda ni yumba ni namba kwa ingi ni 0729292265 aya naindi kufika bundo na asiani muvya muno nondo wakuka mondo ni maingi ndi masama atwitikilio vika vau tukakwa retha tukakwa to mwanya ungi ukoka wesethia no twende na kunena nene ndi ulwa utongo naindi ni muvya muno Dr. Mulinge asante naindi twethwa nake Dr. Peter Mulinge ula niwe muungame wa kimanisio cha Aslid Institute ni watene watetheka kwanzia mwe kana ila ingi ketha ve kindo cho vita kana ve kindo kwenda omanya mbeange aonenga namba yake ya simu nesa muno sabali ombingi ni watene wavikia na kutetheka mitandao ni mwotavya nende mwana musesia ndi mala na kwanenda kuthingirira hiyo Mulinge watavya ni kana we sakwa mutongoi anakavinda gatendero osakwa nini ona kutunga nitukwenda nonena muno twi mwe nondo tunena muno no mwisi mondo ne mako ni otongoi na uteti nitwithia na muno tunena muno ketha ndukaithuke ingi kwata ndeto yesu yakana uthoime mutongoi na ku mutongoi manyasi ndo ile uyetia kevela wethe wese umo na ve wathimo asine mondo nenda ndo nakwata ingi ningwati no wakwata isu no mbeanu na gese thani si otethesha ni twera stars kithuku anzomo mwendo wa saa muonza cia muthenya ninguka ingi studio thini wa vilingo wa mauvongo manyithia kila kiende no kitika vandi itu ya Kenya kuma kwa ni kwendeo saisa musio welungula ciati va Mutongo TV na nditungia muveala ngi mavikiana kuendethesha kwa ile kilungu kwa oyu tiwanesa